kako vi oče sada, evo, s obzirom se nalazimo u ovim danima i poprilično smo svi umrtvljeni, raslavljeni, spavamo, dremamo i nekako ne čujemo baš te pozive. Hajde da krenemo od toga, kako u ovom vremenu, u svim vremenima, da se osvrnemo i možda oslušnemo. Možda nije loš uvod isto za to što ćete nam sada reći. Juče sam radio neki razgovor, pa govorili smo o Njegošu, to je sagovornik je pričao kako je Petar I odabrao Njegoša za svog naslednika. I kaže, dovodio je sve svoje sestriće, bratance i tu decu koji su mu u srodstvu i pričao im je. I gledao je kome najviše sijaju oči. I kaže da je Njegoš najviše odreagovao na priče o epskoj narodnoj poeziji, o tradiciji, o svemu, da je on bukvalno nestrpljivo, kaže, poskakivao je dok je slušao o tome. Gde smo mi u odnosu na to? Zašto ne poskakujemo? Zašto nam je teško to da pustimo mrtve? Pa teško nam je da pustimo mrtve zato što onoga koji jeste život ne primamo onako kako se on prima. Nažalost, ne mali broj ljudi danas uopšte nije svjesno u onom neophodnom nivou svijesti veličine i tajne domostroja spasenja. To su sve mnogo ozbiljni događaji. Sve što je vezano za Hrista, to je tako uzvišeno, to je tako moćno, tako spasonosno. I kao takvo ono nema nikakvu alternativu. Nijedan čovjek nema alternativu po pitanju spasenja. On je jedini spasitelj roda ljudskog. Njegovo ime je jedino kojim bismo se mogli spasti. Sveto evanđelje je jedina istinska i blaga vijest koja može da nas utješi, nadahne, podigne, okrijepi do te mjere da zaista ono što je mrtvo, a sve je mimo njega mrtvo, nazovemo mrtvim. I ostavimo onima koji su smrt izabrali, a svaki onaj koji bira život bez njega izabrao je smrt. I onda je to jedna prirodna posljedica. Tu će mrtvi svakako sahranjivati svoje mrtve. I sad ovdje jako je bitno to da naglasimo, ne govorimo o odricanju ljubavi prema bližnjim. Naprotiv, ajde dotaknimo se i toga možda baš u ove naše dane, kad je sve manje poštovanja prema umrlima, prodiru neke nove tradicije, novi običaji po pitanju odnosa prema umrlima, sve više krštenih ljudi se spaljuje, kremira ognju, a ne zemlji predaje, a sa druge strane vi imate jedan divan čin hrišćanskog opijela koji je potpuno onako liturgijom prožet i tu se itekako vidi poštovanje prema upokojenima. Ali onima koji su Hrista izabrali kao život, koji kao hrišćani sebe živima vide isključivo u zajednici sa njim. Ali ta zajednica mora biti snažna i mora biti provjerena, da vam kažem, jer ima mnogo nas danas koji, kako bi rekli, glumimo. Ova naša generacija je posebno ovako sklona šibicarenju, sad bez izuzetka. Vrlo smo lukavi, mislim, dužni smo da poštujemo jedni drugi, ali to lukavstvo se vrlo često uočava, proračunati, bolesno proračunati, a odnos prema Hristu to ne može da trpi. I zato mora da prođe provjere. Ako ja nisam kadar da na njegov poziv odem, evo u manastiru smo, da vam kažem, tu žive monasi
I oni imaju svoje roditelje, žive, oni su negdje ostavljeni. O njima se ne brini, ima tu i starih roditelja, i bolesnih, i nemoćnih. Ali na taj poziv se odreagovalo i krenulo se za Hristom i oni su predati na brigu i na staranje njemu. I zaista se ta briga projavljuje sve do posljednjeg dana, pa i poslije toga. A ta odanost i spremnost da se krene treba da prođe provjeru. Mi smo danas na liturgiji pređe osvećenih darova čitali i sjećali se provjere Avramove vjere. To je dirljivo, potresno. A sa druge strane uzvišeno kako ta vjera, ona živi kroz poslušnost Hristu. Pa makar on tražio da mu se i sin prinese na žrtvu. Znači ide se do kraja. Kad Gospod traži, onda se ide do kraja. Ovdje čak nemamo ni to ostavljanje brige umrlima drugima, nego svojom rukom svojega sina da prineseš Bogu svome. A naša vjera je vjera Avramova, takva bi trebala da bude. Tako da svi treba negdje da znamo, nego ne dao Bog, da odemo ispod crte pa da nas Gospodi ne provjerava. A to je već znak da nismo ni u kategoriji onih koji su kadri da ga slijede. Kažem, ne dao Bog da upadnemo u takvo stanje, ali ako nama ima tog potencijala da krenemo za njim i da prođemo tu zonu ispitivanja, tu oštricu blagoslova, onda ćemo sigurno biti ispitani. Svako na nekom svom planu, to u porodici sigurno će biti u tim relacijama između muža, žene, roditelja, djece i obrnuto. U manastiru to svakodnevno imamo ispitujući odnos svoje volje prema Božjoj, koja se u odnosu na nas projavljuje na bezbroj nekih nelogičnih, neshvatljivih, nepojmljivih načina, ali se ipak projavljuje. I ako čovjek nije kadar da se od sebi, da krene za Hristom kao životom i životodavcem i sve što je mimo njega da vidi i doživljava kao smrt, on onda ne može biti ni njegov učenik, ni njegov sledbenik. I ukoliko bude dovoljno drzak i u gordosti uporan, on će uz pomoć obmanjivača, dakle demonskih sila i demonske produkcije, iskreirati jedan fiktivni duhovni život, koji jezikom asketike nazivamo prelest, iz koje se za života može izaći, ali ne bi bilo dobro da nas smrt otrijezni po tom pitanju, jer onda su posljedice užasne i nepopravljive. Tako da ovo pitanje i taj izazov da se krene za Hristom i da se sve drugo nazove mrtvim, što nas odvaja od njega, dakle to je jako bitno, jer mi ovdje imamo odvajanje od Hrista. On je tu, on me poziva, a ja treba da odem nešto da završim. A makar to nešto bilo i sahranjivanje oca, majke ili bilo čega, naizgled jako bitno, ali ništa ne može biti bitnije od njega, koji svemu bitnost daje. A ima i zašto nas zove. A sobom sve pokriva. Dakle, opet vraćam se na primjer Svetog Save. Vidite kako je i čime rezultiralo to njegovo odricanje. On je poslije imao u pismu koje on piše sa Svete Gore Stefanu Nemanji. On takvom silom njega bukvalno čupa iz tog dotadašnjeg formata života i izaziva u njemu isti takav pokret odricanja od svega,
ostavljanja svega prolaznog i truležnog i kretanje ka Sinu, koji je u tom slučaju ikona Hrista, kroz koga ga on poziva. Ali, vidite, to je jako bitno i naši oci Nikolaj, Justin, u naše vrijeme, naši oci i učitelji Amfilohije, Atanasije, oni su nam skretali pažnju da je to ta jedna eskatološka perspektiva našeg naroda i da mi ne možemo drugačije da živimo. Znači, to je opšti neki blagoslov i tu spremnost da krenemo za Hristom kad god i uprkos svemu treba uvijek da imamo u sebi kao spremnu krv.